I don't see any threat itong development ng New Clark City dito sa Clark Development Corporation. Kanua kakit Mayor Chris Garbo ang timong threat ing development keng New Clark City keng pamagasenso na ning syudad Mabalacat. Lakwas siyang paborable ni para Karela at king mabilog a Pampanga. Uling bilipat nemurin ka rin ing base militar na ning Philippine Air Force. Suking Clark sakop na naman ning Mabalacat. The area of the Air Force, 605th Air Base Wing, will be transferred already in New Clark City. At itong area nila ito, it composed of almost 80 hectares, will be converted into a business district. Yun talaga ang i-develop nila of different mga hotels, mga casinos and everything. Kaya mas malaki ang development pa rin. Kasi nga nakatulong yung New Clark City dun sa new site ng Air Force natin. So nagiging collaborative. At pangpakang Mayor Garbo, malino yung blueprint na ning administrasyon ng Marcos Jr. keng countryside development at metong yakanuing probinsya tamo king makinabang keni. Yung whether you like it or not, the development papunta na sa norte. Hindi na talaga rito. Kasi right now, may ongoing ngayon development sa province of Bulacan. Pampanga is already established because of Clark Development Corporation. And right now, pag umangat ulit itong northern part, which is Tarlac, hindi naman kakayanin lahat ng Tarlac yan. Especially yung strategic area niya, mas malapit dito pa rin sa Pampanga. Minuna na ng sinabing Business Conversion and Development President and CEO Engineer Jake Bingkang ang magawayang Central Business District ing lakwa ng pwesto ning Air Force City. Para kang Garbo, magresulta ay niking mata sa tax revenue para king syudad Mabalacat at mamayaring dakala job opportunities kareng kayang kabalen. Ako kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.